دما خوش به بینرین هجا ایرو پازدهی تباخ 2022 جه روژان روژا دوشمه بویا روژا شدنین هری سرکی و هری باکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله جارکتن دما خوش به بینرین هجا آمریکا به یک گوتنی به آوه که اشکره به سنرین چینی دلیزه دیدم که کو نابرا آمریکا و چینی در روش آلوزه شانده که جه 5 اندامین کنگرسا آمریکای سردانا تایوانه کرد. اف سردان نیزی 2 هفته پشتی سردانا سروکا مجلس نونران یا آمریکای پلوسیا با تایوانه پیک هات لدیجی ویه که چینی جی دما تطبیقات خوین لشکری ین لنیزی گراوا تایوانه دریش کرد. انستیتویا امریکی کو بالیوزخانه امریکا لتایوانیه لسر مجاره دا خویان یک دا. انستیتویا گوت شانده به سروکاتیا سانتور ادمارکی لگل 4 اندامین انجمانا نونرین امریکی سردانه که بو هرما پاسیفیکه پیکتینن. هاتراگ هاندن کو او د چارچوبه سردانه که برفره ده چویه تایوانی سروکاتیا تایوانی جی بداخویانی که دیار گر کو شانده بریوبرین ولاتره بجوه داخویانی ده اشارت به تطبیقات لشکری ین کو چین لدردورا گراوی پیکتینه هاته کرن و هات کوتن اف سردان پشتوانی که دیار یا امریکا بو گراوی نشانده ده. ده سروکاتیا شانده ده مارکی یه سروکاتیا لجنه تیکیلین دروه یا استانبولی یا ساناتوی لآسیا روشلات پاسیفیک و اولهیا سیبری یا ناون تویدی که. داخویانیا جو اوفیسا ساناتوری مارکی و هاته کرنده و هات گوتن به هفدیتنا لگل سروک و روبرین گراویره امریکا و پشتگیری خوش با تایوانی دوباره بکه. کورت کامبل شورمند سروک دولت یکوی جو بایدن و کوردیناتور پرسین آسیا پاسیفیک لکوشکا سپی روشا اینیه گوتو بو. امریکا دخوازه به تایوانی را تیکلیم بازرگانی پیش بخه. هرچه قاسی امریکا تایوانی وکی ولاته کی سر بخوان ناس نکه و ناس نکشی لی تیکلیا خواه ین تایبت پیره خورتر دکه. چین یا تایوانی وکه پرچه که خاکا ولاد دبینه لدجی تفگره امریکا بهرز دبه. هری داوی تفی حمو پیمانین در خستنا آلوزیشی سروکا مجلسان و نران امریکای نانسی پیلوسی ددوی طباق سردانا گراوی کربو و لگل روبرین ولاد شفیا بو. به سردانی را نافبر واشنطن و پکینه آلوزی زیده بو. روبریا چینی جی و که برسف دما تطبیقات خو یا لشکری یا لحرمی دریش کرد. مترسیا نوکلری یا ده شری لوکرانی ده زیده بویه 42 ولاتان بانک لریبریا مسکو کرکو جه حریم سنترالا نوکلری یا لزاپاروزیای وکشه او حریم جه را دستی اوکراینی بکه هم وقتی وی بانگی 2000 کدن لدردورا سنترالا نوکلری شرین دجوار درکتن. ده شری لوکراینای ده مترسیا فلاکت که نوکلری خود ده هیسکرن. دمین داوی مترسیا لسانترالا نوکلری یا زاپاروسیا یا لنیزی باجار انرهودار اوکراینای شر دجوار دبه. جبرویه که بانگ کنو لروسیای هاته کرن. ترکیه جی دناف ده 42 ولاتان لسر مجاری داخویانیه که هف پاردانو گوتن. هبونا لشکر و چکان روسیای لسانترالا نوکلری نای قبول کرن. ده داخویانیه دج روسیا هاته خواستن که تواهی هزین خوین لحریم وکشینه دا کوریوبرین اوکراینای بکارن با آوائه کی سر بخواه ارکن خو بجهبینن. هم وقتی وی جبو آژانس انرژی اتمی یا ناونتوی کناونداوی لوینایه بکاره ارکه خویا کنترل کرنا سانترالی پیک بینه.
ji parzemîna Asya, Ewropa û Efrîqiya welatên li binê peymanê imzekirî hene. Di daxuyaniya hevpara welatên G7 ku hefteya borî hat weşandin, ji Rûsyayê hat xwestin ku tavilê hemû kontrola santrala nuklerî ya Zaporozhiya radestî Ukrayna bike. Santrala nuklerî ku mezintirîn santrala nuklerî ya Ewropayê ye, meha adarê jaliyê hêzên Rûsyayê ve hat kontrolkirin. Lê santrala hîna jî ji hêla Ukraynayê ve tê xebitandin. Bombebaran ku di hefteya dawî de li herêmê zêde bûye, fikarên li ser santralê zêde kirin. Bajarê Enerhodarê ku santrala elektrîk lê ye, duh bû armanca topan. Di encamê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da. Ji êrişên aliyan hev du suç dar dikin. Ukrayna Rûsyayê bû yekê tawanbar dike û ji herêmê êrişên li dijî Nîkopol û Marhanes pêk tîne. Li aliyê din Rûsya iddia dike ku Ukrayna bi balafirên bê mirov topên giran û roketavêjên li santralê xistiye. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî şemiya borî got hemû leşkerên Rûsî yên ku agir bi santrala nuklerî ya Zaporozhiya an jî bikaranîna vê santralê ve kar kirîne wê bibin armanca hêzên me. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну Di demekê ku Amerîka li girên xwe li derdora xwe kom dike de Rûsya ji ketiya nava tevgerê Rûsya vê carê dixwaze peywendiyan xwe yên li gel Koreya Bakur xurt bike. Çapemeniya Pyongyangê ragihand ku serokê Rûsyayê Putin ji bo lîderê Koreya Bakur Kim nameyek şandiye û xwestiye têkiliyên dualî yên navbera her du welatan bêxurt kirin. Организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году. Ajansa Fermiyan û Çana Kurya Bakur ragihand ku serokê Rûsya Vladimir Putin di nameya ku ji lîderê Kurya Bakur Kim Jong-un şandiye balkişand li ser girîngiya pêşxistina têkiliyên her du welatan. Li gorî nûçeya ajansa welat, Традиционно Putin nameya bibaneya Roja Azadiya Kurya şandiye. Di nameyê de diyar kir ku her du welat wê bi xebatên hevpar têkiliyên xwe yên çêkir berfirehtir bikin. Hat raghandin ku Putin her wiha diyar kiriye ku avakirina peywendiyên nêzik wê di ber jewendiya her du welatan de be wê ewlehî û aramiya hem li nîvgirava Kurya û hem jî li herêma Bakurê Rojhilatê Asyayê xurtir bike. Ajansê raghand ku rêberê Kurya Bakur Kim nameyeke ji Putin reşand. Kim diyar kir ku dostaniya di navbera Rûsya Kurya Bakur de bi serketina li hember Japonya ya di şerê cîhanê yê duyemîn de pêk hatû got. Hevkarî, piştgirî û hevgirtina stratejîk û tektîkî ya di navbera her du welatan de êdî gihîştiye astekenû. Kim destîşan kir ku hewildanên hevpar ên Kurya Bakur û Rûsyayê provokasyon û gefên hêzên leşkeriyên dijmin pûçkirine. Kim her wiha pêşbînî kir ku hevkariya Pyongyang û Moskow di çarçoveya peymana ku di sala 2019 li bajarê Vladivostok ê Rûsyayê bi Putin re hatibû îmzekirin di her warî de zêdetir pêş bikeve. Di tîrmeha borî de Kurya Bakur komarên gel yên Luhansk û Donetsk ku ji aliyê hêzên bi piştgiriya Rûsyayê ve hatine kontrolkirin weke dewletên serbixwe li rojhilatê Ukraynayê nas kir. Pyongyang her wiha ragihand ku ew amade ye karkerên Kurya Bakur bişîne van herêman da ku di avahîsazî û pîşesazî û pîşesaziya din de bixebitin. Li aliyê din Ukrayna têkiliyên xwe yên diplomatîk ên bi Kurya Bakur re ku serxwebûna Luhansk û Donetsk nas kiribû qut kir. Li bajarê New Yorkê Amerîkayê êrişî nivîskarê Îranê Selman Ruşêdî hate kirin. Wezaretakarê derve ya Îranê ragihand ku ti têkiliyeke wan bê êrişkarî ku xwestiye Ruşdî bikujere tune ye. Piştî ku çar û niştinên berê piştî ku Wezaretakarê derve ya Îranê ragihand ku mafê kesê nîne ji ber êrişê Komara İslamiya Îranê jî sojdar bike di daxuyaniyeke di civîna çapemeniyê de hate dayîn de wiha hate gotin
ji ber vê êrişê tenê Selman Rûjdî û alîgirên wê layiqin ku bêne sojdarkirin. Selman Rûjdî bi heqaretên li cihên pîroz ên misilmanan û derbazkirina xettên sor hêrsa gel kişandiye ser xwe. Nivîskarê Hindbêrîtanî Selman Rûjdî li bajarê New Yorkê ya Amerîkayê dema ku dixwest dersê bide bo armanca êrişê. Rûjdî yê ji stûyê xwe birîndar bûye rakirin nexweşxaneyê Rêveberiya New Yorkê ragihand ku rewşa Rûjdî jî baş dibe. Hate ragihandin ku nivîskarê 75 salî yê ji stû û zîkê xwe nêzî 10 birînên kêrê girtiye giran e lê dîsa dest bi başbûnê kiriye. Hate îddiakirin ku êrişkar sempatîzaneke Îranê ye. Hatta hînbon kesê êrişî Rûjdî kiriye Hadî Matrê yê 24 salî ku zarokê malbateke Libnanî yê li Amerîkayê dimîniye. Germahiya havîna îsal li Ewropayê pir dijwartir e pêlên germahiya ku ji ber encama rewşa avhewayê derketî li seranserê parzemîna Ewropa bandoreke pir zêde daye avakirin ji ber vê germahiyê şewatên li parzemînê nayên kontrolkirin. Di demekê gopêla germahiyê dijwar bûye, nebarîna baranê metirsiya şewatê li daristanan zêdetir dike. Şewatê ku ji ber pêla germê yên ku ji meha tîrmehê ve bi bandorin, herî zêde li Fransa, İspanya, İtalya û Portugalê bandor kiriye. Li Spanyayê şewatên ku ji destpêka havînî ve bi bandorin, li bakur û başûrê welat bûye sedema bi hezarin hektar bişewite. Şewatên ku li derdora bajarê Ornis yê Galîsyayê ku herî zêde ji şewatê zirar dîtiye, qadeke 2300 hektar şewitî. Ji serê salê ve li welat 37 şewatên mezin yê daristanan derketin û bêtirî 2000 hektar ard şewitî. Li cîrana Spanyayê Portugalê jî rewş heman e. Ajansa Parastina Sivîl a Portugalê ragihand ku di şewatên herî dawî de 17,000 erdên ku dibin parastina rêxistina perwerde, zanist û çandê ya netewên yekbûyî de yê şewitîn. Li welatê ku tîrmeha herî germ a sed salên dawî lê heye, îsal 79,000 hektar qada daristanê şewitî. Li İtalyayê ji ber şewata ku di 27 tîrmehê de li qada daristanî ya li nêzî Safogna Isonzo ya li ser sînorê Slofanyayê dest pê kiribû, hin cih hatin valakirin. Di şewatên ku heta niha 24 tîrmeha îsal li welê derketin, 27,883 hektar qada daristanê zirar dît. Welatek din yê Ewropayê ku herî zêde ji şewatê bandor bûyî Fransa ye. Fransa ya bi heftê salên hişkesaliyên herî dijwar re rûbirû maye, ji tîrmehê ve bi şewatan re di nava têkoşînê de ye. Rêveberiya Parîsê jî li gorî derfetê xwe hewl da şewata hî vemrîne. Piştî şewatê êdî gef li cihên eştecihan xwar, êdî welatên Ewropa dest bi şandina alîkariyê kirin. Li seranserî Ewropa ji ber şewatên heyî, ji 2030 ve karbona herî zêde belav bûye. Dîmenên ji pêkê hatine kişandin jî, dûman ji daristana Fransa belav dibe tê xuya kirin. Belê vînerên hêjê îro yek ji rojên sereke ji bo Efxanistanê ango em bijîn pazdeyî tebaxê piştî sala 2021 êdî ji bo Efxanistanê derbasî qonaxeke nû bû rêveberiya Talîbanê li welat êdî bi awayeke sereke desthilatdariya rêvebirina welat xiste destê xwe û vê yekê jî ji bo gelê Efxanistanê gelek qonaxên sereke û ên wêranker ji bo beşeke mezin ya civaka Efxanistanê bi xwe re da avakirin me got îro pazdeyî tebaxê ji bo civaka Efxanistanê xwedê taybetmendiyeke sereke û taybetmendiyeke bi êşya jiyanê ye ji ber ku daneyên derdikevin pêş vê rastiya hey derdixwe lê beriya ku em derbasî salekê ji rêveberiya Talîbanê ya li ser Efxanistanê bibin em destpêkê kêmekê Talîbanê naz bikin. Talîban ku rêxistineke ya xwendekaran ango ji xwendekarên bi qasî pêncî dibistanan hatin yek û ji aliyê mela Omer ve di sala 1994 de hate damezrandin piştî payîza sala 1996 di şerê lêdişî Sovyeta wê demê de êdî ketin paytexta Efxanistan Kabulê û bi armanca avakirina dewleteke İslamî
یا کو ایدولوژیا خو نیزی القاعده یه هات آواکرن لی پشتی ایرشا ده سال 2000 یکان او پیده ایدی جارک دری به بریا طالبان یا افغانستان هات بو هلوشاندن او هیزا طالبان جی به جارک ده چوبولی ایریشن خوین چکداری یان لدیش افغانستان دوام دکرن ام جویه که دست بکن مگود ایرو بازدهی طبقانگو سالک دسر ریوبریا تفجر طالبان یا لافغانستان ده درباز بو سالک بچا آوی درباز بو گوهرتنین کو لافغانستان بخورا دای آواکرین جی بچا آوی بو بلد نوا سالک ده لافغانستان گلک بویر پیک هاتن کو یک جوان بویرانجی ایریشن چتین داعش زیده بون لجویه که زیده تر لیدرین سرکیین القاعده جارکدن لناوا افغانستان تیوی پیمانین کو هاتنه امضا کرن دوی طالبان داوی لحبون القاعده لافغانستان آنیبانجی لیدر سرکی القاعده کو ایمن زواهری د سویه کی تیرماه 2022 انگو بریا 16 روزان لناوا پایتخت کابل یا افغانستان هاته کشتن وی کشی باندوره که سرکی هر به دانستاندن افغانستان و هر وحال ولاتین لسرانسری جهان رجی دا چکرن لعالیه که دن دنوا افغانستان ده زخت که زیده هات آوا کرن حتی ما بویه که پناسه کرکم افغانستان به ساله که ده و گوهری زندانه که سروکری و اف زندانجی به طیبت جبو جنان مروف دکاره با آوه که هین زیده زلالتر بینه زمان جبر که دواری جنان ده زخت که زیده هات آوا کرن زاروکین گچ جدبستانی هاتن خود کرن حتی افغانستان کو د سردما ریوبریا خود یا 20 سالی ده یکمین تلویزیون جن دالی چاپمنی ده جهانی بو و خبرکارین جن ده رولک سرکه و داوا کردن تلویزیونی ده جهبو ایدی به هاتنا تفجیر طالبان ره اف یک بیک همو هاتن جناب برن مافی جنان هات تنکرین انگو وزارت طیبت یا جبو جنیش هاتی دامسراندن هات راکرن و لجیه ویجی وزارت که بنابه که جدای جبو بیدن کرنا جنان هات بکارانین لالیه کدن تفجیر کرنا جنان دنوا افغانستان ده جاری که ده هات سنوردار کرن حتی گشتو آستی جنک به تناسری خوش نکاره در بکفه ولات که جدر و انگو جدر و سنوری ولات دوی یان هفجین یان جی کسی که اندامی مالباتی به ویاره تفجیر بکه جخوا دالیه چاپمنیه ده روشا کو هیجی ما جوا بینرین جارا گود سالک جبو طالبان سالک به کریز درباز بو گلک هولدان پیک هاتن لبریا کم دربازی هولدان هم ببین امج تفجیرات چتین داعش یا افغانستان دوام بکن داعش د سال نوا سالک جری بریا طالبان ده لافغانستان گلک تاکین انگو بهترین صد ایرش ان خوکوجی و ایرش تقمنیه ل نوا افغانستان پیک آنی کو به طیبت جی اف تاکین لحریم کو مذهب شیعی لبون انگول لمزگفت و جیم پیروسین مذهب شیعی پیک هاتن افتاقین لپایتخت و هر وها باشرین کندوز و گلک ایالتین دم پیک هاتن بقاسی نزی 1000 کسی ده انجام وان ایریشانده هاته کشتن ام درباسی علی سنور ببن لسنور افغانستان جی آلوزیه که زیده هبو به طیبت به ایرانی را آلوزیه که زیده یا چکدارین طالبانی درکته پیش دالیه کدن پاکستان یا کو وکه مازوانی آجه خواه پیش خستن او کمکران سرهو یا طالبانی را دهات ناس کرن پشتی ساله که ایدینا برا هر دو آلیان افغانستان او پاکستان دا آلوزی درکت چین، ازبکستان و تاجیکستان یا کو مترسیال لسه سنوری خودیتن و جاری تطبیقات هی زیده کرن و سنوری خود دا آلی اولکاری دا جی پاراستنا ویده زیده کرن ساله که به کریز آبوریا لافغانستان بیکتی حتی گشت آستا کو ریشخستن نتوی جبو افغانستان کنفرانس تدار خستن و داخوازا آلیکاریه کرن روشا داویا کو هی جی پیلا کجبریا کو لافغانستان جی بخوره دا آوا کرن بری بینرین هیجا بازده طباخی جبو جواکا افغانستان یا کو دی یک سالیا هاتن ریوبریا طالبانی ده به دانه که کن بوی آوی بو ام لورد گیجین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی سبا جاره کردن ببینن ورن پیشیا و ببینن دنوا خیر خوشیده هر شاد و بختوار بن